nula van angel zai moi hi pukhwang thang pui le pichwan thang inte fatlum ber ni in kumsang khan chakwa sumkwa pakhat November ni somni khan samlu khaya alo pianga mi je zoi le nun nem mi pui sui ngai lo le tongtam em lo mi ni in alo thang liana KGP Sunday School zirtir tu YML le MHP ate athei to ka in mang chawin zai ngai na mi tak ani a mi pui ma po zai ve fo thina ni Kaushan zai po le sial suk Pastor Bial zai po la ain man la yin khosik omnuam lo anaya athisen laktir ni in malaria PF alo ni a sial suk damdoin panpui ngara ni a treatment ala chu chaktakin zwalam apantasi a Aizawl Civil Hospital a July ni somthum kumsak ni le sompanga refer ni in ICU wa dalu ngara ni a Doctor le nurse ten theito pa anwai pui chungpon reipo enkol ani ma in July ni somthum pakhat kumsak ni le sompanga chomhadar som le minute somli panga khan chatwan ram alo panta ani voina bolal champa voi khatna alo thlen hian achung ta chuan ama an ngai azwalin an lung aleng ema ama shateng na na apala hun anon buat sai hi mun sang sang achung khat leina tele ama lo ngai na ve tu zong zong te athian te kaushana rongbol pui tele sial suk Pastor Biala arongbol pui thinte zong zong in lo thlir pui lo man pui turin an som chewani
dom